لروجاوای کردستان شارداری باجار دیریک هول دده چاندا چاندنیا داران بلاو بکه لورا مشتلک داران بناو شتلگاه جین وکر ولگوری بربرسن و مشتلیجی و نیزی 7000 شتلین داران و گلانش پارزگاه حمای آنینه مکو شارداریا گل آدیری که ما بریار ستاند کو ام دار و گلا بینش باجر ما مشتري وكيليات بجنة مشترى جين ما بيمان سي هندسياري چاندنيرة ما امزكرياك ومرا كار بكن ما 7000 رنك آين نجداركا وشغلارا جبر ام نيفا باجير دا ود بخشي خدا ام دينن اف پروژه کا نوه دوی مشتله ده سه اندزیار و هن کارمندن چاندنی لی کار دکن و شتلین داران لگوند و سازین دوری بلاو دکن. شتلگاه جین یکمین پروژه دروش آواده تیچه کرن و مساحتی بی رنگی شغل 14000 دارنا حاضرن و مشتله جوا دارا نیزی 2000 دار مفروضنا اهلیه هم الدرجه اللي قندي برآوي اللي قندي كوتشراتا دورة ديركي وكدي 210 دار الجزر الوسطية من الصفات يعني بشر عدة ما عندنا غيري ولا مشروع ما يديجي هنا وكحديقة آرين عملت شغلا دار تشكيل قص بساط أخضر شارداریا دیریکش دست پیکا ورز بهار و دست چاندنیا داران الکولان و بخچین باجار کریه ولاتیان جی اف پروژه بلند نرخاندن و کیف خوشی خوا آنین زمان چاندنیا دارا و والوا بخشان و الوا شارعان تشكي روشك بر باشا و بر مظهركي يعني حضارية و شهرستانية دي باجار وكان تبينك والحمو باجار السوري وتي خراكرين هيا وكس هيش كسينينا يمام جمع افاكرين هيا وقتی زانین 15 گلستان الباجار دیریک هنه و شارداری باجار جیش هیل خواه گلستان کانو بناو آرین میرکان آواده که آزاد چمکاری روداو دیریک